กราบเรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านแม่โถดิฉันดีใจเป็นอย่างมากที่วันนี้ได้มาร่วมความสนุกกับทุกคนที่หมู่บ้านป่าโองนี่นะคะnhớ rong cho nhà chế sở đời bé nhau cho nhà chế tôi này lúc giờ mấy thổ tôi dọ bé rong xía hẹn hoàn nó bé tàu tuân cho họ đi cổng kia là chuyện đằng nó ủa chào
một kế lọ bóc thay trùa có tù giàn dư vì nhẹ nâng dân chỉ thua để bóng thua tù bỏ coi dân sai chỉ thua để bóng thua tù bỏ coi dân sai chỉ thua để bóng tuôn phải rồi có lúc gió mỏi nhẹ thì đông sầu có tao hào mình mò con rùa chỉ nhau có gió tụ tao vì có gió đê hãy mong nu rong bỏ好了，这么今天都是帮的。